ni cinya kuma da ta ni ala sona ay me wotini iro bura gori daba yani akullenni awo haren kamundi anta simbaka ati yaqen kempani atandonganga kebirenga setai arin diga no oga warni batil muqaddas nda daba ki yetu godan goda be an minnu ngawo an ga hamundi idaba nun yetu nay kinga ni kata daga ngeno an makayina aw yangana madina aw yangana madiyana aw yangana turo sinaa aw yangana batulahan madina mani sabura Allah fara ngorni diga nuni madiyana mani sabura ya shuaib de beneni turo sinaa mani sabura Allah da Musa sallama wa nuni batulahan mani sabura nabillahi Isa sare nuni kunno kunusu aw arkanu hilil sallino ti jibrilu ya mariyenga ti Allah ti ananya ke sunu mun zawra na khairi jiri dem mundu dingira kunu dingira sirnye ku sawra nyaga na nyati Allah farenga nam bati dingira wurugin tendi wanga na hay kunu dingira nuye madina dingira nyani toro sina dingira nyani madiyana dingira nyani Bethlehem dingira nyani bokuni dinga manni kuga Allah farenga yanga kudu ke wuri kaba konteya dingira mbarka en sabu daga ke bidanga nokunu nam pasumi Allah hi qorun nyandangi kudi madina ga hi qoren wurni diga nyano ina dingira nam pasumi ke ko nam bati idi khana asreni no kusukan pasu no gobe kin no kumbati yan kanan pasu kina ke kille suka mandeni no qur'an no kuna ana kahin gabinya wali an anda qissatu najmi al-ghaydi an hogo wali kendi gebidan ida daban city gudo ngoda be an mu nyumu ngawo o no city ne tikina bo an ne kigana hay gare man sabar na daban city burako nyani wotna ta setay annabi nyum palle agabe nyawono anne gamunde yo arjana kampalenga annabi nyum do khifaro kunyan setay ken siti me kengureni ona du mogotuye ona ken dabari kenguren du mo tuye ngurehe ti amma wakali sirna wakali woni farenda kebiringa an seti ho angana sigidro moto arakan so mobili arakan so ndaba asiti maga diga na sigin dento ay na sabu nyana wakali oti kengini muraduma na sabu nyana wakali maga to honta kitana diga na to ay Allah fare ngari arabura ko sitiya konta kita nga ano karam no daiman jukune Allah farin khawara ngana trinkana maga digaro se hegel ngana kunna ne agolle ke mo ase ke mo juku be ga wadi de islamin nan qabana sura maga tiken juku yayi donc tubi islamin jukunya ni al hitat wal akhdh bil asbab na goron katenya na sabunu dabari kin islamin jukunga ken ngure heti amma wakali أتون كبرنا عند أركانه اللي رجاء جبريل هي أركانه اللي صلي كم المام ينني أصلي أن بني من سينو أدو قيفارو أجسادا وأرواحا إحتين دي نونكي أصلي تي ملكا نونغانو أصلي تي مومنا سيرو نونكي نونغانو كي صلي أنتاتني كتواني فردا أنتاتني ناهلا o himbe ko ni tan a campagne ne wotini ita nanya aranya
ونمي رواية نقول موتني أرام مسير كوني هنا أركانو هلي كم بالله أرو جمان مي كوني كبيرين أركانو هلي سلتي جماعة أدي كم بالله فجاء عن جبريل أدي سلم بالله جبريل رينغا برا كبي كنا يدقون لليغا بإناء من خمر أرو كونشينيو كري وإناء من لبن أرو جينيو كي فاخترت اللبن أو أتي دقون ينغا كان كده أنك همني قتكين ده كينيا سكاندي قال جبريل عصبت الفطرة أدي جبريل تنغني أتانجي مسبابا أنجي مسبابا أتى أنغني كونشين سكاندي ني أني ماتونو أنك همني أو هو كبر ما أمباتونو أنغني جين سكاندي ني أني ماتونو يهالك ينيا جينا قال ثم عرج بي إلى السماء الدنيا دي أو جبريل أتي أنا سيتي أي كيو خان حديث بيكون يمكن أنا سخلين بن مالك رضي الله عنه الله فانا خدمة أنا أي ميغا حمبي كذا أتي كم بالله إسقيتين كتا دونا كمونا فاستفتح جبريل إسقيتين كندا نيرو سقي مارلي ناي يوم كلام سقي جيدين كما جيدي بيكو بس المقدس كنيان تينتا كمونو كنيان تينتا مونيني كمونا ديان تا مونينو كونسيا tasawhonu tamiane honda nya kagiya hongena gorkullenga na genge tatibani yaquti dumbe tatibani yaquti kulle ab genge ponti kenni lulunga tasawhana kenni kambata halanga hillandi kenni hillandinga sikandi kenni sikandinga segunde ngo gemme tempam fanyi tenga kabunde ngo gemme kursiya tamunde ngo gemme la arshiya aga kinyen nonga wakati kebe nga ay awa sege made be kahana ga worni kamundu konum bange kibira ken sege made kahana ri asetu ken kahana kama katta idingiranga فاستفتح جبريل وقيل من أنت adi ga kinye kampana nga malika jibrilu kenda anaga mun laqen ye mundu tiyalli koni قال جبريل ara mundu ko maga malika nyana kamul laqen suya wa tangana asogo yimenni maniya kem pakati ku sabura na daronta go jiri dekin alla farenga koni ankenga konta nalli kebirenga kentirnde be hage aruna bismillah kenne daronta go ni aha kemureni koni ankenga konta nalli ngeni muhammadu ya imata kam muhammadu in alla farenga tu jaja ngendu gonunga bariya jakka mundu gonungitu sero sumata kam muhammadu kebira italiwa ya ho itali kempalle grandi e principal o jansi ngo kini sere suya aw ko nada ande hulani worni ke wakati nkas holli na to ama ko nangenda kinga ko ni kinga ngendo kamunaka donc kebira ma kiya sawuni koni muhammadu yani imati kam muhammadu ke nguren atu inte ni sere begani ira italiwa ke nguren liye mako na genda parce que muhammadu hinga kendo kamunaka bon kida lakten tere men do tirne ni men ki ay قال جبريل ada juruliti قيل ومن معك etiyalli ando kona dome قال محمد atindo muhammadu
قيل وقد أرسل إليه كبرين هارين كي تلوا قال قد أرسل إليه أتي نعم هارين كي تلي فافتح لنا فإذا أنا بآدم أتي للقوني كبرين نداني أوها وآدم ونونا فرحب بي ودعا لي بخير أنا جاموني أتايم باني هو بينو نقول ونو أنو جم بانو نجا هو أتايم أنو جم باني هو بينو نقول ونو تمين تلي تيمو بريم ونو تايم باني هو بينو نقول ونو إتمين اللي anda tayem pai awo soyri anda nogem pai awo wunu aywa inna malikan tun jibrilu ti o hawa adama ku benu haydo atta tenga kundu awa kuni mani honna buyi ati kuni asogorunye aganda tayem pai ulalingin to ngono arjanna bangi himbenu gorno kinda woni nyagalini adamu benu gorno arjanna anda nogem pai awa awo sunono kini lemu benu gorno yimbendi o kinni ni ago wunu ndo karo aji arim bismillah ayo akebrenga awa atin len sere bismillah and bi mesere bismillah ara do ni ndati khairinga kempalle isegetinga kata kambata hilandinga واستفتى جبريل adi malika jibril laqe mun yemundu أنت ti lanken koni قال جبريل ati jibril yani قيل ومن معك itando koni قال ati محمد muhammadu قيل وقد بعث iti إليه yalli hare qiyata liwa ati na'am haren qiyata li فافتح لنا فإذا أنا به بني الخال ila يحيى laqe munino ndani annagamunde awa ya ibn al khala matugune remmen wono kengani dakmana buwa ابن خالة يحيى وإيسى كنداني أو أنا جامون ما ويحيى ونو عدو إيسى يعني إيسى يحيى يعني إيسى ني يحيى ما تقولي رمني بس إيمانو يعني فرحبا بي إيسى أتنداني أم عنكم تمو تبالك نم عنكم أنت يجني أنت مني أنت كنكني أتيه لريم بسم الله ودعا لي لخير على الله سبحانه وتعالى وتي إلى الله نياجين دعاني تخيرنا ثم عرج ado barkenga tempalle isagetinga kata kambade sikandinga جبريل malika ndalla kangu yemundu ati yalli anken koni ati nge jibril yani ati yalli ando koni قال محمد ati muhammadu yani قيل وقد ati أرسل yalli hare qitalliwa ati na'am haren qitalli فافتح لنا yalla فإذا kangu no أنا dangani يوسف ndani yusufa wono وإذا هو قد أعطي شطر ndani الحسن tongu suronta ko haram paro en takande alla da kenkinai فرحب بي ودعا لي adim بخير bismillah ara duwa min dangani to khairina بنا إلى السماء kem palle الرابعة iro sege katta kampatu فافتح جبريل awa malikan da awa laqan ya mundu jibrilu itanken koni iti muhammadu yani iti yalli ando koni adu jibrilu yani tando koni atindo muhammadu iti yalli hare qiyaywa ati na'am haren qiyay فافتح لنا فإذا أنا بإدريس laqan ni ila atin digin du minoti idrisai فرحب بي ودعا لي adim بخير bismillah ara duwa min da ti عرج khairina بنا إلى السماء الخمسة adi aywa digin awai o sege to ikafta kampati kargandinga جبريل
malikanda laqan ye mundu إلى من أنت itiyanke koni فقال atinke جبريل jibril yani قيل ومن معك itiyando koni قال محمد atinke do muhammad وقال yani بعث إليه itiyalli haren qiywa قال بعث atin إليه am haren qiyai فافتح لنا فإذا dan أنا laqan munyo dangani ndani akhiyo muno haruna فرحب بي ودعا asan لي kanyinte بخير taganden kullini taganden binnini ثم عرج بنا إلى ati السماء kebirenga السادسة aywa aradwa nginda ti khairinga kempalle iro sege kata kambati nyerundinga قيل من أنت malike na laqan ye mundu itanke koni atinke jibril itiyalli akon kapanga ati muhammadu قيل وقد بعث itiyalli إليه hare qi ayawa ati na'am haren qiyai فافتح لنا فإذا ila أنا laqan بموسى yoda ndindu nyino ti musa alayhi salatu wasalam فرحب بي ودعا لي بخير musa rin bismillah aradwa ninda nda ni jaman nyugo wa tate gilasirunga bira ke be nga dangi musa yi musa awu a jamanta dangani an wunu maniya ati ke limina tugunane allah ra qi oku halle nga serebe ga worno kapay arjanna di kinnan gaba oku kallenga kebirenga musa ar allah nyaga allah na ikkahu allah faren jumatununga allah ra adwa unjabi musa alayhi salam adi kebirenga idigati oya isegeto oya kata awa kampate awa nyerundinga ثم عرج إلى السماء السابعة فافتح جبريل jurula laqamu ye mundu etiyalli ando koni ati jibril ita kon kapanga ati muhammadu atiyalli hare khaywa ati na'am tu haren khayai ila laqamu ninda nindo indindu ni noti ibrahima yi nda ni asembentengo igoti kombe bedati batil ma'mur asembentengo kenga batil ma'mur kinyani dingira ya munyendi aw telemun alkabay malika nunda mundu alla ma anan no ko barkante kini qanay e khago kebe jurana iga wahidina umra koy ame ga munyendi mo be ala kinno ko dabari dangani aw kampati nyerundindi wonnonga atindani ibrahima yana no asembente mo muside ke qoronga aw gilla ka bakununga ko tasu tanyere wulunu malika wa kungo digana nonga nambatino kun taga sagene no khari koni malika nya gabini wa ma ya'lam junud rabbika illa huwa tanyere wudunu ko tasu kona jiba wakati to kona malika kampato awi ana hay fa idha ana iza fujaiya ndin duni tayno parce que junta ko nyene oti suko mande asalliti suyi bakil muqaddas isuino esgaliye kalikalu tamane tabane sun kampata bane ya me ken sudi ken tawye suko mande alla farenga ni kari asalliti himbeni akuma kunyu gono kana ni kana kari kina goni fa iza ana ba iza lil fujaiya gusa garin dunyi tay abalindi in salli tay dur sallani da kana Allah ne kaba kon kamane Musa qalle ara Musa gemalle ma ko tagabe awri wayande idangi de Musa qabruma sen kullin sina dumbe no kuma irani aw siki i qabrunda wa sallim idangi na to kono غيراني بيت المقدس كم بقي تمونين غيراني كم موسى باني ون موسى مين ليه أو سلني قبرني إيراني أو بيت المقدس إيراني أو كم بقي تمونين كي يعني الله كم وسرون كونين يونكي ليميتين تاي كنتان تاي maga ken famu na kenche komi ango duna lirin ta nebedi nyunki ngo hati nebedi maga kenche kinga ke musa bane yani idanga idoru ira nyi yere munyendi ira nyi doru khana kamundi
ke faru be hay ko nan ko ni ke isuni batul muqaddas kena ga fa iza ndi nduni tay basna balaman pingeni Allah ko masru tasarrufu nyani dangani alkamila kene mu'jizai annabi munda wa ke karaman nyana Allah wali nun kada wali bani law nyana aga woni ni no gabe wakati bani ni sirenta ken kutandi yana maganda sirebe an sondome an daga dengani qaida nyani ho go nyana annabi munda ke farun da mu'jizai antanya na muhaliya kinna nya Allah walin dangani karamai ken qaida Allah wali bane arawoni no ko gabe wakati bane ni kim misali mo yagaranga lenga sisa kundu 11 moy nyawno sire haqa be yagango akinga sisa honga bay akuy hilani angana duna tagandi nagatoy bane ndo taganen su yagango mo kinga sisa ki hili ho ki bani yani e alla be garanya on kata ki bani ngalli ki jama gore e killa o kontono ikomo bani na anya dangani na yilanan kupay nya dangani wakati bani no gondi an ngari no ko gabe anda kontono ga arajo ka bani an wani ni sir haqa be ko na tringa sikoni bani no gondi mildi bani no gondi honga way arajo ngano hili hew ki arajo ga bani yani awan ken kompendi aw ke kompendi awan ke maga aw ke maga kin adamare mum ko dabarti kin allah ta kontono i komisire wakati bani no gondi an ngari no ko gabe wa wali nun karama asabatin tingini anna kariye aqida la shariyan di aw sirin aqidan bondi kin huwa muhalihi jaiz min aw jami'an adi ibrahim aduin dangani atin dangani awa ibrahim atin dangani atin lensire annabi mesire le bismillah lensire annabi mesire bismillah ki ibrahim atin le mianga diga annin kuyenen kuyeni anyi matonunga anni akida ngani nanti arjanna طيبة التربة منيسرين يعني عذبة الماء جسرين يعني وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن كده لمن سنكتني كونيني تي أرجنا منيسريني الجنسريني غبرة درون يعني دي الليل اللي هون يعني سبحان الله سنغم الله دا تيغاندمو الله دا تنغبات تنغانت الله اللي الله غورا into ken konni angana ke konni malika no gilli yo hollelu ambrandi angana kuru inasigi ke konni dama ibrahim sallallahu alaihi wasallam amma mungu Allah faranya matunu ya sabura Allah faranya matunu ko haram imam mungu asire be ga simma na bukati su anta ko mungu ne ma sallun wono Allah fare angana ma salle be nya daga ne khair be mun da daga ni anna me nya ibrahim kamma amma munga nga ke wuru kore di aran samba hoy nan tuindi hoy ga sabura ma kanya hisri ngalle Terebe ma munganga agaran samba hoy donc bilenga maya sidengali anna ma mungay ke sawuda Allah sallallahu alaihi wasallam
أهواتوني عباس على صلى يقول كنا دعني ويقول سبحان الله يكون نصلي سبحان الله يكون نصلي ناهلا بركندي ناهلا كركرندي ناهلا سري ناهلا ناهلا يعني أتا dengan atim batugune yalli nan kanun tankuwa ati yaho ati salle ni wono suma lan kunnen salle an ga nakata nyana ko ta su tabane an ga makata ko su tabane an ga makata kenga kaso su tabane awri wayi ni wori an ga makata kenga sine su tabane an ga makata kenga anya an wundi tabane yawre man li ahamiyatihi nahi lakin nahabe ga way sabu daga ni islamin kon andu jija ko mi faran ba ko ni iha watu ngara mo be andu jija ko haram mundi annanya tabani anta ni usnadi ay nahi lage an na giri an al fatiha qara sura be ga nan de wada na kinka hay subhanallah allahu akbar andal lu ko nanga ka fa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ta tamudo karago ke angan qurun golli gana subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim andal lu ko nanga hinka fa ta tamu angan qurun gongara sami allahu liman hamda rabbana lakal hamdu anna subhanallah ke ko ne gari ta tamu annan tangen taw singa na ko ta tamu nangiri nan tawo sujudu no mena na ko tatam nan antangen tawo senga tahilandi na ko tatam katam laga giri andal lunganda ango tawo na ko tatam kinango gil nan sigi anna al fatiha qarakari na suran qara na ko tatam do karago kebrenga ruku tamu angana giri tamu sujudu hana tamu ido mena ka tamu aywa gamundi aywa hillandi tammu anna taquna ko tammu na tahiyan qara andal lunganda ango salamu nyana kenyeni okum mazhabin poti gantenga anya wuroyo anya keyaw ango gilli qari ango kemme hilota na sallin ngandal lunganda angana arka hananya maka tawo ango gilli nasigi akata mblagara al-fatiha qara angani taawuna kebe tamunya de an ken tamunya nan siginte subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar angana tamunya kende ango al-fatiha qarna na suran qara na tamundo karagonya lakin kilewe akomaga wurondio kiyendio annanya hillo angana hillonya ango salamu nyana angana hillonya ango salamu nyana aw gemme manimi subhanallah kon hakko man mi wari law tasbih kamusikido tanyere subhanallah kon ya wadi ya sreni du qoto allah farenda kini i hawatuni ama kare tikembane ya islamin surawanya na habe ga way an ga tangun nahila ko ni mundunu nahilan taqto ke baraja mundiendi nahilan tahasay baraja mundiendi awo gilli aqto mo burunda ka mono tara wundi andaka tanyana tabane ken salatu tasbihiya an han qoren mo sirm abaraja ngaben mo sirm sireni du qoto ko bi hingu mengara ko ni mo be haraga na yang wundi annanya tabane odi Allah sallam ahinu korban pongadi salomon pongadi ay medunu mo an kalengadi ari hawtuni ya kare tike na kine na kokari ala ahabuka ya am ahabuka ntan kanun tan kunun batune donc Allah fa zongon tago ama kare bane agara kine bana nyime harsa ken kare tan kuye wono alhamdulillah karle munda ken kare tan kuye kita o ha wa ngani wule sheikhana ara luzunun kin karle man suya aro ho ga wo iqanunu
صلاة التسبيح أنا أصلي فايدو سبحان أرى اللي زنكني بيسو كمان ده شو هم الله صلاته بيتو سكين سومي أرى اللي زنكني بيسو كمان ده آمين adikem balle aywa wonni krati sigera ti escalier segundi ati irin diga kebirenga annaga mundi oken kempam fanyitenga adi fanyite yani annaga mundi nda ni adare aw komi turen taro nani ayite aw komi garangine mo gombe mani sabura turen taro aro garangine wala digamen gol lagamin himbe nuda kuma howar himbe gandara turenga ima yoke war himbe gandara garanginenga mo kenya sabuni ara misali kenga kayite alla siringo kampata tumundindi akitenda daru iwoma kampata niyerundin kama kempalle onega mundi awa ado ture taronta koni aro garangine ta koni ngango digamin kon himbe nuda igo himbe to ho dare anna ho misali kem mo yedi wala koni dengo sindi qirengo baga are mendi nyugo mendi qabandi qirengo baga are mendi ado kenna ndara garangine akoni dengo adar bane jama ngo tongono asra hundi adibira kebe hongara yitike qufari gil Allah taala hinunga kengara qufari haram paroye yani kenni mogo ya keta la khairan taken konni akon dengo nandi yitike yaga teqrangu yesu awa couleur benga worni nalli ruwa nogondi nan bugu nan kumi nan kara wujunu mani me couleur yani sekon so adi Allah taala ara hom pare na okatinga agara kem pare na okatinga ngakenda nyihina iro Allah faren sege ila mustawan katta sege dingirai sami'a fihi sarif al aqlam woni ken al mi'raj al tasi'u eskale kabundi aga digano ara qalbin sahandi qanemugo wala hankama kebrenga summa dulli ar rafra kimbirenga ida bunjange ila kenje lelendirini fazujja bi fi nur irilliga nin qoso noro nogondi fa inda zalika ta'akhkhara jibril kem baqatinga jibril bi gan ad-dalil al-khafir wal khabir tira lemma gunnen tuwana aro kapallema aro yagara qurallema aro yumara wasandana jibrilu sigi halle Allah faren ta daga ni min jangendi min jangenta hatane ken nokume de aywa ati nyugo irane ngen nokunga de nge ganda tandunga bane utura kane si sanoro nge bini yani nasabunya noro no benunga wono aken kin yekempanga taga hobane be gara non kanira halle wari كين محمد لمينيا المصطفى المختار تاغوما نون كانرا حلوري himbenu nondo kamun naga imado bi yankana adu wuran naga hina himbenu adu wuran naga ikem bangani nonga
ke sabra iti sidratul muntaha kamuran kon kempa ado wuriran kon kempa tago bani be gara akan la halewari ken Allah ko me koreke ya Allah ko musugandi deke mahunda min abani ke Allah fardu ke birengan kamandin sahallema o fa khatabani rabbi wa ra'aytuhu bi ayni basari wa awha ilayya ma awha atikem pagatinga rafrafun ngari wakati kebe igarin koso norondi malikan to halle iri diga no ko be wotni kenda bita magantrende tamundi ken escalier tamundi nga atin kamandin se halle mago ndin kamangari tinyaare mpaindenga adaho harina okatinga himbe agara kem parna okatinga bi ayni basari nyaare mpainde kebrenga yalli muhammadu allah wariwa sallallahu alaihi wasallam ti yagenyen wa masondo men yagenyen digam hiwono aisha radhiyallahu anha kenti ara warti sondo men amma yage amma warti yage ka ngaj sahaba nun jama gabe alul alimun nun jama gabe kunti ara warti yonkolan yagenyen mai awri wani wodi bi ayni ra'si da wariti i yonkola yaga be go yonkola ara warti kanyi mi ay ahmad bin hanbalinya mazhabi qore gumege iganda tirndike ya yalli allah farenda allah wariti sondu ben yaga nyi wa ma yonkola yaga nyi awotini ara wariti yonkola yaga nyi رآه حتى ينقطع النفس أحمد يعني كأقول أرى وريتي إيون كلان يغني أرى وريتي يغني أرى وري وإن كنت بكاكي كما كان يجي قلنا مينغا كراكو تبي ابن حنبل أن يكون في موادي كبير الله ولي يارنا الله فارم بقندي كم بتي محاليا لا بس كمحالين دانو هم بيجنا جوجا جونجي كلما تعلق بالحبيب الشفيع هو من الاستثنائيات أنواع أفهم هو غنيجا جونجي تي الله فارمي الله كناكي أسوغاندي كومكي كين كوني كني هم بينو تكيكابو هينو دي كني كني أنا تي مكي Allah farin bisu ni kenta nyana awa mati Allah farin dade ati Musa dengan ni lantaran an kinyan tinggal di dunadi amati lan ura amati nginda wali dunadi kebirenga ati rahom parina okatinga igara kem parina okatinga kini digambi hindini na koy nanti hi khor nyen kinga na koy nanti taga hon suranta kentun fa awha ila abdihi ma awha ma kadaba al fuadu ma ra'a Allah yimira ko kemmogodi Allah faran kara ko kemmogodi ara hon farina katinga agar himbe farina katinga to gilire an kentin qammo ti hoga ko Allah faran da tara suknyede fa awha ilayya ma awha ati arhom par na okatinga arakem par na okatinga arasu koni hada iham ke wureni besu ho hitasuya jaman kallen wono saluman kallen wono dunu magan kallen wono jaman kalle kenni obati mo odo mena al muamalat salman galle ni agandatu himbero himbiyan qaba ko sisa ari hawatu na kirsan hoy go kine dunnu mo galle ni gundo be ga ay medu Allah na ba ken kelma bane ken harafu bane ken makon ta gotana da ken nay me kallenga horoban galle gi haril lenki serena sare Allah na fatihu nyada ana hotu adi
o kutunga may kento himinu gra sama wuje sine may kento wadunu mangallege mi ga adiga halle asalu mangallege har lengi ana bange sereda yagarangal lenga ma wurun kuyunga na hokkinanga himbe anda gan kaba e Allah farim binga na kuti ti akara e osmanya bane aken kara ahi nyime Allah farim kahanan kara ahi na nyime kibda kan difference ngando Allah farim na osmanya bane kalla taga ho suntano ando Allah farim ko dina bane ho hodi an garinta umbe ari yenkane he aka magangile halehe hon sudi difference no ado onna hon sudi fa awha ila abdihi ma awha adi kendi ila fardandinya katinga urosudo kiyesu tankarage salle urosudo kiyesu tankarage asalle enyande angana ke arab kanin kon mo pay fa awha ilayya ma awha wa furida alayya fa awha ilayya ma awha salle kero nyini ken no woni atla karna duranko ba kengo jongini besuya ga kutte ke genda jongini besuya besu kalenda asudi aro nyana ga fa awha ilayya ma awha salle nyime takanta ken yime kenni nda na gaje kem palle wa furida alayya donc waw ko kesu ko ni kesu na koy nanti himbe ga tin Allah farenga asu konin tenta besura ay meduran kallengono asalu man kallengono horoban kallengono donc Allah dun ko nda kiya ko wa grimo on tay am aram kanen ko mo famu na cross anga walladi atindi yanka ke kuy khore o minga kinene Musa ya aywa annaka hamni aywa ati yalli an kamanda mani fardandi an kamma parce que adangi Ibrahima nyerundindi kemma hatirindi awa are Musa yayi tumundindi kenda hatirindi an kamanda mani wara an kamma mani sabura Musa karatirindi naam parce que Musa seru sallim yugo wajibi kun kamma kemma dumi wajibi ni Musa kanan kun kamma aha kenya sabuni aywa kengu yagatu sallim pinga angu yagatu kebeya akoto yenda newye ankelle walla kello no kendi kenya sabuni uyumatun pinello Musa di ara mundu Allah fare maga an sageda newye mundu Allah maga parce que anta new sallim bige ke hota de ken ngana bono ga asabu hillandi Musa ra Allah ni amundu Allah maga sigin nam payndi katanga ama kita muhallamin da Allah wallen kita na to amamundo to kebirenga anga ma himbe kita himbe gara kita kebirenga andu kinnan sehe do men kira kita sisa harama mundu angenda mundu amma kita kebirenga angara himbe mundu amma kita kebe gara kita na ya mamundu akanya sisa andu kinga na diga min saga saga di ado menaga angara himbe wari sisa an noro ado afaidan da barke annam bitan tigindi kinga ma wari nginda walla nan ngari sisa aha adi aywa tankarage salle urondo kiye ati Musa ta Allah farenda ati sage sisa katan nokube an kamangara wahayin kinangano aha awreni ila rabbik
أنتقم الله جو تاغن نقيو لا 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 إلى المكان الذي اختصه ربك لك للتناجي فيه أو رنكي ديغان نقوبي أنك منغرا قرقراندا كموندي نانتي إذا نغم ميغوند لما غنو ديغانو أو رنكي أنا نياغا أنا نوني دي نياندا غني muhimbe ko nanda anyu matunu lanta de basa israelan ko ngera ke hi wure baga ndi wure baga ke hi di sallem pindi awa mani sabuda aken kallen sogobanga sobahana arkanu hilli awa ki nganda awa anyengi arkanu hilli imakata sobahana arkanu hilli salihana mpaka arkanu hilli ikonto angna do ko galeti ko dasuta tankarage ati sage de anyaga newyenga ati sage kata dingira be nding aw ngka mangara ken kregere ngundalle ma gonda sage man sawra alla farenna likamundi ama gundalle ma osendi كم رياني الله فاري أنا ورجين تاعون بالله كهمامي الحسية والمعنوية دائما ما وراني يوم كلاندي تي الله وتاعون كمونيا رتاعون كما لا 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 كن سنتان وتعبيل تكينا كو صابر الله أنا ورجين تاعون بالله كهم الله فارنا ورجين تاعون بالله كهمامي الحسية منها والمعنوية ما نورجين تاعو أرو يغرن هل ورجين تاعو difference be go tourisina onaga aro la aris do kursi kamunaga adu ken ngone tuinde ni tourisina nyam kote ndo ko barkante nyuwani mais sikanta di la aris kamman khoni hina ngurginte sikanta kendi ba sikanta di la limun do menaga kamunyam pasu munyenga wa fi samaa'i rizqakum wa ma tu'adun to kebren himbe ga nyana kamundi kinyam pasu kinyam guruginteni kinya sawuni ho gam pasawu guruginteni Allah faran kallo nyana kinya diga adi aywam adin sage katin kamanga nti Allah nganya gana an awa niundinyan awani matonu maka adin kamanda karago khenundi mpaiga kinye Musa ya gari ati anyakamo ndara karago bugay ati ngo himbe ko nanda ansirulanta keda de tam nangata do sallu karagi harisa an sagene kata dingira ke ya na an kamanyaga anan newi nyanda ngani diga medde hunde ati magri Musa naga adon adin kaman naga tasunga nda diga au karago bakai matakabundi taota au karago bakai taota kana awi kamangalli komi agara wari mogobe tahananga kewnguro bane Allah farendi kamangari tatamwa sallallahu alaihi wasallam kewnguro bane ga Musa da Allah wallana ngari tatamu ise ma gautunin dangane ati Muhammad kibidenga ngara tamu be kanda de o karawani urosu kesu nga harsa aywa nge gara kebe ko ngende diga men yilana de angana salihana bane salli tamu barajon kinanga la gasra bane tamu barajon kinanga kutro bane kutur tami barajon kinanga sagu bane sagu tami barajon kinanga angana soba bane salli soban tami barajon kinanga kara ko kenya menge gara tangarage be ko ken barajon kinanga ngende diga men yilana kara ko kenya nka ngo tangarage ke barajon kinanga kibiranga Musa atong ukonire watsu man zabura ayanya sabu sirenga kibar Allah ya Muhammad hiya khamus salawatin karawani ngi wato Allah garni karawai minna sabu loko di Musa
bala hiya ngara tamu tangare be kanda de karagwane ngatu karagwane Allah garni kenye nka asabu mbaka kore diga nan sage abaka Musa ya de iblatin Muhammad wa adu serebe anyu matu be ganda hamitu husrenga amma nya kare ay wa tan ga mun nga sahana dangani adinga sahana dangani baraje bane aganda hamitu hobburenya aganda hamitu hosren aranya nganya na baraju tambiya himbe ganda hamitu hobburenga anyu matonga amanya kare awanta sahana aganda nya yimme kahana nganya na hobure bane kida ara ke kwada nan ka hay don wona koy nan din newe nyana no hoburen khibarendi jide nyana no hosiren khibarendi haranga da hamidu hosirenga kuy goranda naga kebirenga awsahinanda hosir bane kebir allati Allah farenda qad madaitu faridati wa khaffaftu an ibadi ndim fardan dun karandi ndan newe nyin ko mundangani aldi kem bagati nyanka mingo ngine Musa nda khibari nandi awa ara ke koni nanti tankarage ke karago kayani awa aran ara ku konan gahay ga har sa Musa koni tindangani sagede ana hobugai karago gabeni de iranta de ndi keta aywa Musa mingo mobe awa diga nan saga nga wota tamu keta saga ni me saga mun nge kon ki andi ni me ya jukuntenni kon ki ala dam tenni ya hakare nyani an ana siren kuna ku an kabana saga mu adinda diga nan saga nga Musa ille saga saga mun nge ayo ebringa atilli nyanka munyendi na libatul muqaddas kebringa nan setu buraqu kamakari awan nan buraqu ritinga makka nani annaka hamuni yille makare yillenga kare kebirenga aywa akuti tay nanti iganda ke ko serunda iwotuni igara kebirenga asunu den to ma Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gara kunu mobe an sonno menna magalliri o ko watu an sonno men wolliri ne go himbe ko nanda magasuno anke ngotini angana horu ni wono ko ni ta sakai iga masakai kingi jidini latoy Allah hinenga ange nga yamaru dengini himbe gan kabanan ko annako bo asunu yimem pay nganda de keko khari kengo hika pahinga ngana munda intintoa kewi lato ni dadai asunu yimem pay na to ken suno o ken ta ko wodi Abu Jahal hay dangine ata Allah farentate koy anga wa munda na ngenye serenga ati hoy wanya khariwa basana watu ango serebe ga sarama ngatu kumenu nganari nganda koni serunga nyana manganga Allah farengo sunono aw taagunu mobe ara wari ken taagu modi kinya sabuna taaga tati ati kada anya ga mo khariga maninya khari ati na mo ati hoy go nyande ati maninya ati wuri irinke wuruntere Abu Jahal ti nandiga mina ati odiga batul muqaddas atangen ga batul muqaddas lille ngani karne ange ngokuro mena ga makayre Allah farenda nya kunu nyimay ati Muhammadu nganda aw ampa wankan gon karim makanko ange ngara himbe kinkera sizamba ni rambani Allah ko ni jamandi ati na ko ne akaya daiman awamun dana kuminya sokona Allah faren choro ayme ma keta ko ni ahimbono agaranta ko bangene keta ama sere qide
ay mera gangon katu bani ka abu awa bunlu ay awa esogoro agasu mpajunga agasu ke yani quraish nun kisma qorenga iso meni ni kay ake me ganda gangon katu maka sir qorenga ni kanan kenyani ama sirqi a besura me iritago igaritago alla farenda masalan koni kom agara ko abu jahal la mobe a jamanta kunte himbe ga osogono himbe ga kitumpili wali yimendi kaba kon sabura mankan ngirina sigi maka akoro makan ko pakarenda abubakar ri alla farenda masalan bunda sallallahu alaihi wasallam alla fare ngok mana ko abubakar wutin antongu tongu idi abubakar angen koni angen wotini keni tongunga urubane ndiga batili muqaddas kata ilim bilaga kare na li duni okudo me na gayre abubakar ti nge koni haranda hokko himbe gallatu kengan gotin tongunyani wa munyan koten kama bane hede hara gandati idiga kamundi sogobando nelen na nge sakai anya gandai kiya sabuni iti adangani siddiq kerani alla fare amaka mundiga en ko ni kahir no kuraw nambu makka ndi batli muqaddasi ara kenya kida ngananti buguno ndi akamundi amega ken ko hina abubakar ta daga ne hara ganati diga kamundi ko sakai hada huwa siddiq iti basindare kon batli muqaddasi o ku digano adiganu ngere ange mu chama kin hina kebirenga amma ankuto dangani Allah farenya awama ankuto no basa malika jibril yana wutu na wara na ngare mbo ada na wahaini na koy dangani basa andiga no kobe wuronde anga diga an jokki sallinye anga tla sallinga andiga ngolle anga sage khare an seto walli anna man tunu kende qabari na mu'jizanya ne yagundi na Allah faran tun da bangandi Allah da qurayum bo adana ga ay ya ngai akuma akida halsa itimani iti wallahi angara ko mo gobe anda kita nka amani mi harsa de iti basin dal o ko seten o killendi ana kammo ara wala ngala idangani يودا خازن ونوبين مغنى تفصيله هذا واخي وراه تفصيله adi awana gamri yalli seten khibarem qammo kibrenga ke koni suro nga ken khibarem goda basa anga tan diga noko killendi himminu gono ango kun kana walli atindangi awa hulani setenga kengo ke dingira awur rawha an noko antintam madina arom madina naga wuru linternda nda ni inyugo menyugo tuno ndigante arillinte ndiga itlise gengeranga setengo no kube ndani jingono au yokendi nda jike yugo mini itirndi igandari
arawon maga qati ado ji anga na war no kono anga minitir ne tadi adigante ngada anga na jingari andiga seren kara seren tano ata uranga anda qati ngari yokendi manda jingari yokendi beso ambanadi adigante ko beso da ati ni to nyugo mun yeke ngeri i genge dingiranga jinni no ndamini awati kebirenga oy okuy mesetenka ati ndangi tikuma wotani im kendo makantinta nsagante kata makai ara nyugo men paken koni nyugo mungo la hala be ara ken koni nyugo men dambe be awa sigandambe be gawai ara ken koni ati wa ago mo be ga kumbani kiyenga nay baka kebirenga aga wo sete nyun ko langali aga wani ni nyugo me be wa sukane ko kullendo ho binne ngo nyugo me kedi siga khoro hilway bani mbineni aba bani ko kullendo ho binne ngo kendi isangi ki kama yilen kare besu bu nda kampalenga jaman tagade hilwe hono kilem payni hono kiem payni jangodron ina diga me kenya garenga himbe nugo kiem payni kungo tuni kiem pay himbe nugo kilem khana hayni kundi setem pay ken kanya tongi iti harsa ati nyogo be mi ati nyogo me bego kane kenni nyogo me hokoli no hobinne ngadi like bega wa qorondi bani mbineni bani hobinne hokoli ngadi qasigi hina ona kellasa itinto nantinto irani aw kem mogodi a iti tongu nyimi agra ko mogobe aw kunu ngade nga harsa fartaba al murtadun wa asharra al musrikun wa qalu innahu sahirun nan kaw kesuka mo denga sika yemun sika hillaka panu to hillaka peni iti sukunya nyani ko magele mangeni alno ni mehe arno ko walla faran kanam kebirenga yillenga kare kiyenga nyenge malika nyanka jibril alayhi salatu wassalam asalliti alla farenga ko sabura na wakati mogon ka dangani aro salle mogo ado arakan pakke salehanan pakatinga kini ayanka lagasran pakati hana ayanka uturon pakati hana ayanka wa sawhum pakati hana ayanka sogoban pakati hana ayanka ken lankaran hani wakati hillandi wani mi wakati darra isuka hamandeni ayanka ati muhammad ku wakati no hillido menaga ken sunu wakati ni ida sallin ngatin kada na sallin nyamogon kada ado arakan pakke salihana lagasara isuo gundone arakan panen non billi alfatiha da sura mo qarne tahiya ngana gri alfatiha bane o qarne salihana pakati nga jopana kiyenga na nyenge baka kamunna ganendi bane salihana pakati lo na wutukenga kata sirahu ngo kinine sirahu mampo meya angana bikintutu sirahun nganda biki ke baga kem pakati nga nyini kayen ka sirahun da nyoro kebe nga ken ni sirahan pakati hananga na wutu ken ka wakati nga ken illa ka saram pakati awa hanal lontenga katta kiem la go dumbu no ken na dumbu yani kata sirahun go kina sirahun ma homme hilloy ken ka ganda ken kem la ka saram kana wakati hillandilo laga sarando salahana ngo kapa wakati di kata kem la khano
huturon ga wakati hanan worno kiyenga na tunubane huturon pati hanallo na hutu kenga kata dumbuyen tunuyenga huturon ya wakati siren na liegen tasui dumbuyenga na tunubane sago hana wakati hanallo na hutu kenga kata uron takande sikandi hananga urun ganta bana gilo endi mobe urun ngane awa e comme sisa ernu tamido hilya kebira kiyenga na kan 7h 8h 9h 10h 11h kene sago pagati hananye mendenga ogo wakati be disisa parce que l'ernu tam na toile birena wona tamuya birena wona tamudo bani ango wakati be di angana uron takande sikoi sikko hana kene sago pagati hananye mendenga ngamaga awa kenga na buno awa kenga hana ga nanyime na wutu kenga kata wuro kata hajirim bake kebrenga kenni sago ngana wakati daranga sago ndo huturo ngo kapa wakati kempakati so banga wakati hanan ngorno kore inga wase bane anyima watu keda yillankara li hari bitenga wadi nga to yillen kare so banga na wakati hanallo aw wakati daranga ngorno wasay nga na bange aw kame metre anwo serengali anga tu ken serengi nganta tu yugoni ma yagareni mo kebirenga ken aw wakati hilandi londenga kata kemla gabu wakati ko sallendi sallem pagatin ni wajibi nyai islami andu qoto wakati hana annan salli kendi anganta jamaduku angantara jamare nga maga salli nga hana nya nani wakati makki maga salli wakati ngani anga salli wakati ngani ara masalli asu ambana inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan salatu ngana qridron allo soban salli salatu ngana qritan allo soban salli hari misire nga masalli inda nga antara jaman salli ray allo asalli wakati banin ta kenga kiyon tabana kiyem pitilere banin ta kiyenga na kenu dumbuyenga na tunu kinyina ho awti mandenga men di ke milti haka yani kem piti sababai ay parce que wakati yugonu wakati na do kiyenya bate la anga de salana ni ineri ni misalleya bo wakati yugonu aw kiyena ineri makki kiyun tabana wakati yugonu ineri ngo dangi na ya makki yo huturon koniro sago honnaga ti dumbuye ngana tu be soro kinya famu angana milzin koni sisa bire nyugonu nga aw bakawre bire nyugonu nga wornadi imbal oro lenki kallen koni oro sine ke suime kallen koni mi anyi mo difference ngali o gana to na hare qasuli kallen koni sisa ango difference ngali do menaga ke bidenga pour be sun kata famu dumbuye ngana tu dumbiye ngana tunu dron kebira nga sawo honke jongoni an monturu to anta monturu to an fulki to anta fulki to allo jongo de famu dak aha kenya logo tenni kempalle aro tuni aw gemme ke militi ya lenki khalle kumbani khalle sinen su khalle aro tuni ha dumbiye ngana tunu hakki ngondi waxtu lupen ngondi waxtu lupen aywa ina wakati mpaide wakati ngani ngama kinye wakati ngama kinye salli ngani wakati kane akwa ngama salli na salli ngad dugundi kana ni darrahe akwa ngama salli no na salli dugundi nani darrahe akwa ngama salli na tari nani darrahe akwa ngama salli salli ni wakati nye salli ni wakati nye kinye sawra malikan yankana wakati mpaken koy na salli nyamon koy ha kebrenga kunga nyime wakati kebe Allah fa sallama illenga kare ati as-salatu jami'a yani sallin pakatin kinye on ka huma me on salli kinda ni salli siginde en kibare marina salli siginde nya madina ya jamalli ka huma me Allah faren sallitiya kebirenga ira togon sagundi sallukuya salihana lagasara otro sagoho sogoba ira togon sagundi ya kebrenga nangimuti
arabun kan ne wakati mo agun yana wakati kebe da ken to on saunai aw dhuhru kin yana inda zahira kin cigam pakati in salle ke da sauni kin mo godi ركعة الفجر صوبان فردان أركان هلياي هاجرين أنا أبو كتام بلا صوبان فردان سلي قانون تاني أنا أركان هلي سلي ودنا ركعة الفجر فجر أركان بلي غسري بي غندا كنكي مثال ليا أنغني جلي أنغني تلانا أم غسرون دين أراني عنده كيم بكين نغا أركان هلي بانا أنك تنادي كبيرنا هم بيغني فردان عندك يا سلين كان صوبان يمي ولا سالين نجم وقتنا ودي سالين وقتني لأن أنا سوون سالي أبغى كده فايدة كين أنا بقول na metrenu hilli mebaka kiyendo urera naga masibiru tamido hillo wal masogonu siki aganda kembaga kebrenga ango rakatul fajr ki anga tubana nahilan tanu okumal habindi himbe tugayinga mundi siremaga maganta akemba nepe na utu kempakati anga tugana makkata salihan am pakata nan aki Allah watu bana makkata salihan am pakata nan aki ila zawal yani ay nyime ay ho ndam atuga watu ni ken gonye anga ma atuga ime anyime biru mun tanga ko nga ko ran fatire ko kore ran fati Allah wa sallam so ila qilati raqiba tiqanhu ati rak'at al-fajr atam pasu serenda dina duna nyugomen suko mantenga angana salli ango baraje be kitanai an hannan qoronda ina duna nyugomen sukinanga anna sukini allai azar raqiba ya sawura ki na hakore ga wari sawura konkon nambali amma katanyana anda fardan kini wakatin di kibira tanna tuwa an na tuwa harsa annake baraja kita nga anga ma tuwa junubun danga nka baraja gabe an futade shafi indo wotri sagohom palle an wonna hilan be sallini ken su to wonni shafi dina ko gabe